Oyisirwe amanyirwe nka Timothy Bright uw'emyaka mushanju mutabano wa Joseph Tugume okuruga mu cyaro cya Kabweza kandi abanyabuzare no bashaba polisi okukoresa uburinganiza ngo habwo kubora kuteekateekwaho n'umugiga sente zazimba kiri kikuru halipo rero itontuitaga uburinganiza tukwenda buye bwazamanya tutago uburinganiza hagati yetu yabana kuno mugiga government etukuramo Joseph Mugume ishe w'umwana nagira ngo ahizoba ryo rwa kabiri moranwa obarukweta Juma akamubehera ngo nayibo mwana ugweye ngo kandi yamugira ngo naza kumukora kantu akarufateberwe kiro cya kabiri Juma akayija asera nyowe nyoni nyibo mwana gwe twino umwana ngo nabyayire nawe nugo gwabyaye utwentoheranga yine kandi umwana yoni no kusubande musubuze ninsubura Aika Kabweza musenta ngumukosingamba ine mugumuntu nkamukora insongazi babiri njya kokora akantu akalifatike kaguzaga ngama mugamba atiwe bwakaisuki buina bukoreka ngo mugumere umwana gwawe agamba taro umuntu wena no nebgere daro muhanda kukuba kwijana barubata bagaruka side yo tuno bamugumo nebgere tunabigena nambo okay Emmanuel Bazara chairman w'entebe yo kubanza habwa Kabweza nagira ngo enshonga za Juma na Joseph Tugume zikamuhikaho harwa kabiri ngo dero rwa kashatu nkwe kurra ngo umwana wa Tuguma buzire kiro cyejo mugume kaburana terese munagamba wewe narora egamba bya Juma byahingurana buri muntu we nabimanyi nabeka bakusisa sisi baranyonta kayibaga mwoza mugumuntu manya Juma usobole kumunyetera ayijanga ngambira kurungi umwana n'ibona bwibiri ora yankwasira nabwo nabwo kiganda nyine ikabiri nekichweka ze mwanya government kazimpa kansera kiro bakanyita kule Kyegegwa amutano kanso kiro bituru 10 nasadu ni abaroha na bibyara chikomkaze namseje nangawe natekawe mukijoteke ngunyoni bo mwanigo ASP Vincent Twesige omugambirizi wa polisi ahabwa Rwenzori West arukorabira ha mukutugwego wa WhatsApp nagira ngo umwana akafa bari kumune December yabirajire kandi ngo Juma sebugwawo no mwumba rukuteekateekwaho kandi ogwa twiro gwatombwine amakuru agagasha kwa Philip Murangira.